Perkitubuh Yesus. Meratus-ratus tahun nggo kesah zaman Nabi Yesaya. Ibas pemparen si Abraham, lotmo sadadaholi mergerar si Joseph. Joseph mersi jalon deket sada kalak si merbaju, si mergerar Maria. Nggo kesah kalai mersi jalon, oda piga dekah nai, ibeto si Joseph mo mekandung si Maria, hinderang makdeng kalai rebak ngeluh. Tapi oda ngo ibeto si Joseph, hukum anak sini kandung Maria idi, roh itendi Tuhan idi nai. Kumerna si Joseph sadakala si uwe mengulaken si benar. Ingo asa boni-boni ia lako menirangken si Maria. Asa ulang mela si Maria sebagai kalak si perdosa ijolo jelma gue. Ikan kipikir-pikirkan idi ia. Roh mo malaikat Tuhan ibas nipi si Joseph. Janah mengerana mo ia. Ulang mo biar memuat si Maria lakomahan jabumu. Karena anak sini kandong na idi, roh itendi Tuhan nai. Itubuhkan mo sada anak daholi, janah baing mo gerarna Yesus. Kumerna ia ngo sinaing paluahkan umatna, ibas dosa nai. Nain dungo mo si Joseph, iulakan mo bagai sinidokkan malaikat Tuhan idi. Ibuat mo si Maria lakomahan jabuna. Tapi oda campur kala idi si dekah Maria mekandung. O kesah itubuhkan Maria sada duka daholi, baing si Joseph mo gerarna Yesus. Artinya Tuhan si paluahkan. Masa pe bagidi, asa saud mo karina bagai pendokkan Tuhan kin, merkiteken nabi-nabina.